Shi. Sona everyday kumele ufike lapha ngo-12 Sanyasha. Sokuhlabela la uba ngumsindo. Amakhenani bakhathele ngaka usubuchayela igedi. Kuchima yena. Ungehamba uthola amabhodlela ngo-10 ebusuku. Wakuchaya last time awuzwanga? Mayasha, urikutopopota kuti ini ndadzoka kubhawa na 10 eusiku. Vamwe ndavasiya kubhawa sha. Andotomboziya ndavharisa bhawa veni. Ini ndadzoka kumba. Vamwe vasara kubhawa. Asi urikutopopota. Unoda munhu makaita sei? Unoda munhu akaita sei chaiye Mayasha? Ini ndadzoka kumba. Uri kupopota. Ko asina kudzoka kumba uri uchaita sei? So Kozi ini ndasiya vamwe. Ini nditori nani ndasiya vamwe kubhawa. Kozi bhawa izvi ndatosiya vachitoridza song imwe inonakidza zvokuti I can even go back. Aiwa kana uchinoti alright hausi kupopota kuti ndadzoka na 10. Ndikona kudzokera alright. Ndidzokere. Sanyasha, katana wathi uyindoda ebhawu uyindoda la. Andandera kubhawa. Ndadzoka kumba kwangu. Ukubuza ukuthi uyindoda yami or indoda ebhawu. So usuzazifanisa labanye amadoda angakwananga wena injethi wena ubachile ngale. Wena subuye lapha so ingcono kuya ngo-12. Ubuya ngo-12 kuya ngo-1 injethi ungcono. Ungcono yakho. Amadoda akwanileyo lapho kusebenza umsoco lo. Abuya ngo-7 endlini nxa ukuthi wahambana naye. Futhi abuye rorwa meba umsindo ngathi ngu-12 emini ku-12 ebusuku. Mayasha, uda kuti ndilale pana wondo ndidzokere. Izolo nje sithi ngicela uthenge isitshebo Sanyasha wathi nawe la mali kodwa le mali everyday ukuyi-20 p. Ndidzokera. Andikukuradzoda. Uya lapho udzokera. Yini edzokerayo khona la? Yini manje idzokerayo khona la? And mina I'm telling you Sanyasha. Ungahamba mina ngiyakutshela ngizakuthisa ngamanzi. Athi hlali sizothola abafazi bathisa amanzi lithumbeni kuyenzakala kuma movie. Ethi ngizakuthela ngamanzi. Athi kufuna ngikuhlale kwenza everyday ngihlale ngipopota lapha ngathi angikwananga mina. Usiku uno Mayasha. Ushade bhawa wena. Ndodzokera kalonto. Kodwa la ngiyayibulala le. Ngicotshedele futhi. Hawu. Tshedela ngalo unukutshwala futhi la.